Dobrodošli, gledate High-Tech Zonu, emisiju o tehnologijama. Moje ime je Stefan Dević, a na početku, naravno, novosti. Jedan od najjačih kineskih proizvođača, kompanija Huawei, predstavila je svoj prvi pametni sat. Sat ima 1,4 inča ekran osetljiv na dodir, safirno sočivo otporno na ogrebotine, okvir napravljen od nerđevićeg čelika. Posjeduje pulsometar, 6 senzora pokreta i senzor za merenje atmosferskog pritiska koji u realnom vremenu detektuju da li korisnik šeta, trči, vozi bicikl, pešači ili spava. Microsoft je upravo predstavio pristupačni 5-inčni HD telefon Lumia 640. Radi na quad-core Snapdragon procesoru frekvencije 1,2 GHz kao i sa 1 GB RAM memorije uz bateriju od 2500 mAh. Kamera od 8 megapiksela ima dinamički blic i auto HDR uz unapred instaliranu Lumia kamera aplikaciju. Pokreće ga Windows Phone 8.1 operativni sistem koji će biti nadograđen na Windows 10, a bit će dostupan sa jednom ili dve SIM kartice, 3G model i 4G LTE verzija. Švedska industrija nameštaja IKEA lansirala je na tržište noćne ormariće, radne stolove i stone i podne lampe koji bežično pune mobilne telefone i tablet računare. Razlog misle da će ljudima životni prostor biti lepši bez kablova. Projekat je nazvan Home Smart, a moći će da se pune uređaji Nexus Google-a, Nokia, Lumia, HTC-ovi, Samsungovi telefoni. Sada je na redu naš stalni segment. Zamislite situaciju. Zamislite situaciju, vaš laptop je dotrajao i naravno treba vam drugi. U tom trenutku stiže zanimljiva investicija iz inostranstva od, na primjer, rodbine ili tetke. I da vidimo koji ćemo laptop s tim parama pazariti. Da počnemo od računara široke primjene, jednostavno računara koji će odgovarati najširem spektru korisnika. Znači, ovaj računar ovde odlikuje AMD platforma koja će odgovarati apsolutno svima. Dijagonala ekrana ovde je 15,6 inča, znači standardna čiklet tastatura, 4 GB RAM-a, 500 GB hard disk. Ukoliko niste korisnik koji spada u tu kategoriju, imate ovako ovu varijantu, znači poslovnog računara. Sve komponente koje su u njega ugrađuju su maksimalno testirane, tastatura mu je otporna na polivanje vode, ima unutra senzor koji detektuje pad i u istom trenutku isključuje hard disk i sprečava gubitak podataka. Mat ekran, koji je jednostavno neophodnost totalna za poslovne korisnike, omogućuje da radite i napolju. Upakovano u jako lepo aluminijumsko kućište koje je kompletno i sa gornje strane gumiran da vam ne bi iskliznuo prilikom nošenja. Znam ko vas tetka baš mnogo voli i želi da odvoji veću svotu novca za vas, to su gaming laptopovi. Znači, bukvalno menja desktop. Ono što je najbitnije kod ovih računara, hlađenje. Znači, ove konfiguracije se zaista greju, a Asus je to ovde uspešno rešio sa dual fan sistemom koji maksimalno izbacuje temperaturu. I ono što je bitno, još jedna stvar, ukoliko želite da uživate u novim igricama, u full detaljima, ovaj ovde 4K model koji će vam omogućiti zadovoljstvo koje još niste nikad videli. Samsung je na svom Unpacked 2015 događaju predstavio novi Galaxy S6, ali i njegovu Edge verziju, model zakrivljenog ekrana sa obe strane. Ovaj telefon ima displej od 5.1 inč uz gustinu piksela 577 po inču i Gorilla Glass 4 najtvrđu zaštitu do sada. Iz Samsunga navode da baterija može za 10 minuta da se napuni tako da telefon radi 4 sata. Ovo je jako bitno jer ovaj telefon sa velikim 2K ekranom i 8-jezgarnim Exynos procesorom kao i 4 GB radne memorije troši dosta struje, koliko štedljiv bio. Tu je i mogućnost bežičnog punjenja. Takođe, novina na Samsungovim telefonima su i Microsoftove aplikacije koje dolaze preinstalirane, Skype, Outlook, OneDrive i druge. Prednja kamera otvora blende 1.9 sa real-time HDR opcijom, rezolucija joj je 5 megapiksela. Kamera na poleđini otvora blende 1.6 sa optičkom stabilizacijom slike i rezolucijom 16 megapiksela, uvek je aktivna u pozadini i pokreće se iz mirovanja za 0,7 sekundi. Samsung je, čini se, prvi put izašao u susret korisnicima u potpunosti, jer su oba telefona od jednog komada metala koji pominju da je otporan na savijanje, što je očigledna aluzija na problem kod iPhone-ovog modela 6 Plus. Ova južnokorejska kompanija je u 2014. godini prodala 125 miliona telefona, što je čak i više od Apple-a. Vidjet ćemo da li će taj rekord u 2015. oboriti. To je sve za danas iz High-Tech Zone. Gledajte nas i sutra na kanalu Pink 3. Doviđenja.